Možem da stojim. До сега каде се сте учествувале во Македонија? Da vam kažem, prvi put sam bio 2007. godine u Ohridsko leto sa predstavom Ohridsko leto. Zašto pričam makedonski kad ne znam makedonski zvit? Na Ohridskom letu, na velikom festivalu, i od tada zapravo se više nisam rastao sa Makedonijom. Svake godine posle toga je gostovala neke predstava, a 2009. kad sam napravio ove svoje koncerte, poetske koncerte, svake godine minimum po 3 puta sam bio u Makedoniji. Najviše u Skoplju, zatim smo bili u Strumici, u Bitolju je bilo fantastično. Evo, prvi put sam u Velesu. Nekako, zna se da je ovo narod, da je ovo publika koja ceni i poznaje muziku, ali isto tako poznajem dobre pesnike. Vidjeli ste, ja sam recitao Ante Popovskog, njegove čuvene Dve tišini, koja postaju neizostavni repertoar poetski kad sam u Makedoniji. Njegovi naslednici su mi poklonili originalni set pesama, njegove poezije iz njegove biblioteke, tako da tad nekako je to ostalo kao zalog za tu pesničku porodicu da govorim. Знаете дека Велес е на Рацин? Jel' tako? Да. Eto, nisam znao, ali na sljedeći put ću i da naučim. Не ви ги подарија збирките од Рацин во Велес? Pa da vam sve može, ja se radujem, moja biblioteka je velika, sve ću da se berem. Тогаш ние сега ќе го принесеме тоа дека треба да го добиете творештвото на Рацин. Јас сакам да ве прашам како едно момче кое што започнало да игра фолклор, се запишало потоа на академија, ја слушнавме приказната. Одглуми фантастични улоги во најмалку 10 југословенски филмови. Рековте самиот, настапувавте, веќе сте и на имате соработки со руската кинематографија. Ако не се лажам, докторот е американското производство и американската филмска продукција. Како тоа дојде до идејата да направи наше вече, во кое што поезијата ја спои со музиката, актерството, а видовме и игра или танц на сцена? Pa hvala vam za ovo pitanje. Znate kako, glumac, biti glumac i uopšte baviti se glumom je mnogo lep posao, ali postoji jedna okolnost koja nije baš prijatna. Uvek čekate da vas izaberu. Retko kad i retko ko može da bira. Vi sedite, bukvalno ste spremni da neko pokaže na vas, sad bi da provjerim da li je ovo za tebe. I to je jedna okolnost koja meni u ovom poslu nije baš najviše prijala. 2009. godine kada sam najviše radio, kada je snimljen Ranjeni orao, kada sam radio za nacionalnu televiziju, kada sam igrao u svim beogradskim pozorištima, ja sam zapravo napravio svoju malu predstavu. Iz 2 razloga. Prvi je bio što sam shvatio da te velike beogradske predstave nigde ne mogu da se maknu sa scena iz predstavnice. Ne možemo da odemo do Novog Sada, do Niša, a kamoli do Skopja ili do nekih ljudi koji su dalje od nas u svetu, u našu dijasporu. I ja sam onda rekao, moram napraviti jedno parče teatarsko, muzičko, poetsko, da mogu lice u lice da se viđam sa publikom. Jedno je da se mi vidimo preko malih ekrana, filmskog platna, a drugo je da se sretnemo ovako. To je isto ta zabluda danas, što mi mislimo ako se vidimo preko Vibera ili Whatsappa sa nekim, da smo se sreli. Nismo. Sreli smo se samo kad smo se zagrlili i kad smo se rukovali. Tako da sam ja tad sebi ispunio veliku želju. Ova predstava je proputovala sve od Kanade, preko Islanda, do našeg regiona, samo u toj želji da se srećem sa ljudima. A druga stvar je bila, presekao sam taj niz u svom životu da čekam da me neko izabere. Da čekam da li ću biti po nečijem ukusu. Ne. Ja znam da je publika po mom ukusu i da sam ja po ukusu publike, što je ovo večeras dokazalo. I zapravo, možda kad se ceo moj posao onako pogleda, cela karijera, ovo slobodno mogu da kažem da je centar moje karijere. To znači дека сте и дел од естрадата? Pa da vam kažem, možda da, što da ne. Ovo je zapravo program koji možda se uklopi bilo gde. Iskreno da vam kažem, malo teže u neke velike ambijente kao što su hale sportova, kao što su arene, zašto puno govorim poeziju, a i pravilo je da glumce morate da mu vidite lice.
Tako da sve što liči na teatar, svaki amfiteatar, svaki otvoreni prostor, ali gdje možemo da se vidimo, tu ova predstava može i da živi. To je prosto moja odluka, znate, mnogi estradni menadžeri su zvali i rekli da punimo velike hale, ali nije suština masovnost. Забележав дека руската циганска музика многу ви лежи. Pa da, pa znate šta, ja sam odrastao, moj deda je ruski oficir, on je kao mladić od 14 godina završio Vojnu akademiju u Moskvi. Ja sam čitao njegove dnevnike, on je meni to poverio i strašno me zaintrigirala ta ruska kultura, uopšte istočna kultura. Inače nisam nešto sklon zapadnoj kulturi, zapadnoj muzici, zapadnoj kinematografiji. Više me intrigira istok. I kada sam dobio priliku da idem u Rusiju, shvatio sam da je sve to što je deda pisao, da je to sve istina, a jedna od stvari je ta njihova izvanredna muzika. Ne samo cigani, nego i njihove romanse i tako dalje. A već 25 godina u Beogradu igram predstavu Cigani lete u nebo. To je čuveni sovjetski, odnosno ruski film. I ovo što ste čuli večeras bio je citat na tu predstavu, na taj film. А може би и монодрама ќе одиграте некој? Pa može ako se nađe dovoljno dobra priča. И на крајот само to čekam. И на крајот само бидејќи спомнавте амфитеатар, на неверојатно мало растојание од Велес имаме прекрасен амфитеатар во дел на еден археолошки локалитет Стоби. Знам. Па донесете ни е Јелена и следниот пат еве да се видиме. Evo da vam kažem, za početak, 8. marta u Makedonskoj filharmoniji mi ćemo imati naše zajedničko veče, gdje ću ja imati jedan deo svoje večeri, Jelena deo svoje večeri i onda u finalu ćemo se ukrstiti, pevat ćemo duete, ja ću govoriti poeziju, ona će pevati i tako dalje. To je jedno stvarno izvanredno veče koje dugo čekalo na svoje ispunjenje, a posle toga imamo poziv za raznorazne božanstvene prostore u Makedoniji, pre svega za Bitolu, zatim za Ohrid, ali neću ništa da govorim. Za početak Skopje 8. marta. Што беше најемотивно вечер?